акшамлар, студияда мен София Шукурова çalışам. Күннің эсас вақаларақта тариф етмеге hazırмыз. Қырым ве Сурия işbirlik olacak. Bunun için gerekli episi kararlar alına. Endi konkret maksatlar ve müddetler belgilendi. Kırım boğdayı Latakiyaga yollanılacak. Suriye turistleri ise Yarımadaga yol kıdıralar. Yanı tezce zemanevi. Şimdi bizde yeni iki avtopark olacak. Biz onun evvel gururlana edik. Cumhuriyet Tibbiyat Merkezi 43 yanı tez yardım maşinasını elde etti. Tibbiyat bir koyge. Şimdiki dakikada da 19 FAP kurula. Ahmecet rayonun Angara köyünde yanı felşer abanay noktası açıldı. Rusiya hükümetinin reisi Mikhail Mishustin iş buyurucularga müracaat etip, xadimlerini uzaktan çalışıvga geçirmege çağırdı. Bu haqda o Covid darqatılığına karşı Kureş boyunca ştabının toplaşıvında haber etti. Mishustin'in sözlerine göre yanı Omikron ştamı Moskva vilayeti ve Sankt-Peterburg'da darqatıldı. Umumen onu Rusiyanın 42 regionunda taptılar. Omikron yuqılğanlarının tek 28% aşı yaptırgan ediler. Tibbi müesseseler için, işini eksiltilmek için, bu mümkün olgan yerde ve işke keder etmese, xadimlerini distansiyon işke geçirmek gerek. Birinci nevbette bu kronik hastalıkları olgan esli başlı grajdanlarga ait. Bundan da gayrı, iş buyurucularının dikkatini uzaktan çalışıvga geçmegen xadimler testler tapşırmalarına celp etem. Olar için iş yerlerinde oldukça xavfsızlık şaraitini yaratmak gerek. Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov videobaq vasıtası ile keçirilgen toplaşuvda iştirak etti. O kaydetti ki Kırım hakimiyetinin esas vazifesi sağlık saqlav sistemasını koronavirus hastalığı darqatılığı sebebinden ketirilgen zararını eksiltülüvge hazırlamak. Kırım ve Suriye Arabistan Cumhuriyetler işbirlik haqta uç vesiqa imzaladılar. Ahmecet'te Rusiya Suriye iş grupasının beraberlikte toplaşıvı geçti. Bu iş ticaret, maliye, turizm ve diğer yönelişlerge ait olur. Ayrıca gelecekte federal mülkiyetke geçirilmege planlaştırılgan Keriç ve Kefe limanları yük almaşılığı bir yılda 14 milyon tonnagaca artırılacak. Mallar hem de Suriye'ye yetkilecek. Böyle maksat ile Kırım Cumhuriyeti deniz gemileri kiraga ala. Bunun için gerekli episi kararlar alına. Endi konkret maksatlar ve müddetler belgilendi. Limanlarının emek kollektivlerini, iş yerlerini tolusuyla saklap kalalar. Kırım limanları Suriye Arabistan Cumhuriyeti'ne en yakın yerleşe. Nazirler Şurası 2019 senesi Latakia degen yerden anlaşma imzalagan edi. Demek Latakia limanı da yüklerini kabul edebilir. Bundan da gayrı turistik sahne beraberlikte inkişaf ettirmek boyunca anlaşma imzaladı. Kırım, Suriye'de Soçi, Anapa ve Yerevan şehirlerinden avia marşrutlar üzerinde iş alıp barıla. Ama birinci növbette turgan yönelişlerden biri koy hocalık sektori. Suriye Arabistan Cumhuriyeti Kırım buğdayına muhtaç. Suriye'ge karşı başlangan cenk, yerli eküf meydanlarını bayağı eksilti. Şunun için koy hocalık istisalı aksap başladı. Asralgan buğdayının kolemi 3 kerege eksildi. Rusiya mühim rol oynay. Çünkü bizge Rusiye'de osturilgen buğdayını satın alınız dediler. Adetince Pereyaslav Radası kunu Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetlerinin reberleri Kırım'a kelip yettiler. Ahmecet'te olar Bogdan Khmelnytskiy'nin monumentine çiçekler koydular. 368 yıl evvelsi olar Zaporojye ve Rus çarkınlığının ordunu birleştirgende faal iştirak etken edi. O vakit Rus topraklarını bir yerge toplaf edi. Ve şimdi biz göremiz ki Kırım evge kayıttı. Bu vakıya Kırım için ne kadar mühim olsa, büyük Rusya için de o kadar büyüktür. Biz tarihini hürmet etemiz. Böyle etip biz kim olsak öyle de kalamız. Subetnin iştirakçileri hem de cumhuriyetlerde olgan şimdilik vaziyetlerini müzakere ettiler. Ayrıca Denis Pushilin Kiev ordalarını toplanğanı haqda bildirdi. Afsuski, bugün siz göresiz. Ukrayna reberleri akıldan azdılar. Biz ağa kardeşlerimiz Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinde alıp bargan kureşke kol tutamız. Yazıklar olsun. Bugünkü günde bu kureş adamlarının canları feda etülüvinen alıp barla. Her şey yaxşı olur dep umut etem. Dostlarımızın mertlik ve katı tabiatı eksilmey. Bugün olar Rus barışığının keskinligi olalar. Pereyaslav Radasının kunu haydetülüvü 3 cumhuriyetke hem de iş subjekti tizmege yardım etti. Böyle etip Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov regionlar ara teritoriyasında LNR ve DNR
Cumhuriyetlері ise istisal etілген маллар сатын ала белгілігіне ақта білдірді. Құру тереклерінен көреш, чоқ квартиралы evlerinin капиталь құручылығы ве яқын ерлерде территорияның абадалаштырылуы. Январның 26-ға же мемурлар кереште 1,5 бинге яқын evni айланып чықмақ, ве сәкенлер насыл меселелерге рас келгенini сораштырмақ кереклер. Қараман шерден Дауд Чехаловның репортажы. Бірінші порт аралығының сакинлері раатсызлаған меселелер бұ чүріген канализацион борулар. Құру тереклер олар әрбір анди йықылып, құручылыққа ве машиналарға зарар кетіре білелер. Бу яваш-яваш пейда олған меселелер бұйген сон. Біз яшармаймыз. Бу адамның хасталықлары кыбы анлайсызмы? Евде де айны бойле. Evler yanındaki territoriyalar abadanlaştırılıvı, maşinalar için parkovka zonası ayrılıvı, yazlık su basuvlardan son evlerin mağazları temizlenilivi. Böyle suallerden sakinler Kırım Koy Hocalığı Nazirinin muavine müracaat ettiler. O Sergey Aksionov'nin çıkış müşaverege hazırlanıp çerçevesinde Kerechke kelip yetti. Umumen alganda bu böyle global meseleler. Olar çok ısı şehir okruglарында бар. Operatif şekilde çözülecek sualler бар. Biz yerli memuriyetini, resurslarının temin etken teşkilatlarını koşamız. Bugün Kerech'te hem de sağlık saklav naziri vazifesini vakıtınca eda etken Konstantin Skorupski çalıştı. Memurlar sakinlerge bir meseleler boyunca nasıl idarelerge müracaat etmek gerekligini anlattalar. Bu rayonga bakıp, biz göremiz ki, evler bayağı eski. Olarının kurulması geçken asırının 30. senelerinden başlangan edi. Çok mesele toplandı. Damlarının vaziyetinden, kanalizatsiyadan başlap, yeşil osumluklerge barganca, olar da eski ve kazayı aldı. Karaman şehirde episi kaydılar ve teklifler maksus blanklarga yazıla. Adamlarını rahatsızlagan meselelerinin ekseriyeti tamam şu yerde çizili. Ağırca meselelerini yakın vakitte öğrenecekler. Sakinler açuvlı degil. Olar biznен subet eteler. Olgan meseleleri akta tarif eteler. Şimdi endi yapılgan iş için teşekkürler bildireler. Umumen yanvarının 26'sına kadar memurlar Kerech'te 1,5 binge çok katlı evni aylanıp çıkacaklar. Ulyanovlar sokağında yaşaganlarını mında peyda olgan çukurlar. Yol yarıklanmağını ve mesken evnin damı tamir etilmegeni rahatsızlay. Küme razbarlarının ve çok katlı evlerinin sakinleri idare edici şirketinin işi boyunca aytacak lafları yok. За период управления домом Эв идаре етілген деверде енді ішлерінің бойық көлемі япылды. Бұ подъезлерде япылған тамират, кірішлерде ішлер ярықлану ғайрыдан тікленілді. Эв ішіндегі су фақызылу системасы деніштірілді. Бүгінгі күнде эв бойынша да бір кере текрарлайым, идаре етінші тешкелятының іші бойынша шикаятлер бен қайдылар olmadı. Kerech'te Sergey Aksionov rehberliginde geçirilecek çıkış toplaşuvuna ce bir haftadan biraz çokça vakit kaldı. O zaman Karaman şehirde geçirilgen işinin neticeleri çıkarılacak. Daud Çakhalov ve Maxim Golubev, Millet için Kerech. Cumhuriyet Tibbiyat Merkezi 43 yanı tez yardım maşinasını elde etti. Maxsus avtomobillerini Kerech, Ahmedjit, Kezlev ve Yalta şehirlerine ayırdılar. Defibrillatorlar, IVL, ebanay aletleri, yanı maşinalar gerekli zemanevi aparatlarla donatıldı. Alime Mustafayeva tafsilatlar ile. Руслан Мухтеремов машинаны yolға hazırlay. O Kezlev şehirinin acele yardım stansiyasına ketecek. Akşam saat 8'de yanı maşina oz nöbetçiligine çıkacak. Все работает, все попринимали. Her şey çalışa, kabul ettik. Maşina yanı endi zavoddan çıkı. Yanı maşinalar, şimdi signal nasıl çalışkanını da gösteririm. Алена Киселенко Ахмедчит kasabasında acele yardım stansiyasının uyken felşeri tarifeti ki oz işi devamında ebanay ve reanimasiya yataklarını işletmegen edi. Ama böyle donatmalar tabi yardımını vaxtında göstermek için daha çok imkanlar veriyor. Bizde kardiograf, defibrillator, IVL aparatlары бар. Da başka şeylerini de toplamak gerekmiz. Olar episi şimdi infeksiyalar tarqaluvi vaxtında pek gereklidir. Çeşit rastvorlar için çanta, ebanay, reanimasiya aletleri hem de yataklar, maşinalarda standart donatmalar var ama olar yeterli. Acele tibbi yardım gösterilmek için satın alıngan maşinaları standart modellerden büyükçedir. Maşinanın içinde de her şey yanartıldı. Aydavcılarının yardımı yanında brigadalar hastalarga daha tezce yetip gelerler. Anlaşma boyunca umumen 186 maşina satın alınmak gerekedi. Olardan 152'si şehir ve rayon acele yardım stansiyalarına darqatıldı.
У нас... Шымды бізде кені екі автопарк олажақ. Біз онен эвел ғурурлана едік. Яны елдан эвел Девлет Шурасының сессиясында қошма бригадаларының сайысы арттырылуына пара айырмақ ақта қарар алынды. Бізге бұл мақсадларға 200 миллион рубле айырылды. Айның соңына қадар Қырымда әжелеті бей ярдым станциялары да 34 автомобиль әлде етежеклер. Алиме Мустафаева, Дмитрий Низовой, Миллеты чун. Ахмежет районун Анғара көйінде яны фельдшер абанай нұқтасы açıldı. Ой идаре программасы черчевесінде құрылды. Оның фияты 15,5 миллион рублені тәшкіл етті. Бұл ақта София Оджаумерованың левхасы. Анғара көйінде 5000-ден зияде адам яшай. Тебе ярдым алмақ үшін күн онлар жерлі сәкенлер мұражат етелер. Яны фельдшер абанай нұқтасы пек кереклідір. Тамам шу ерде бұл мескен евнің сокол қайтында енді чоқ елар девамында фап ерлеші. Санитар нормаларға емейет берілме деварларешіле, пенжерелеріні енді чоқтан деніштірме керектір. Ерлі сәкенлер хошну дегілер. Вера Грибушина үшін тебе муэсесеге кечік баланин кірмек енгіл дегіл. Арабачықны yolda қалдырмақ керек ола, бұл есе қолайсызлық еді. Машиналар үшін мақсус мейдан айырылды. Хабул одалар тибби әлетлер еле толу. Одаларның içi ярық векені шершей хасталар үшін хекемлерде яны кабинетлеріні бегенелер. Машиналар үшін мақсус мейдан айырылды, қабул одалар тебе әлетлер еле толу. Одаларының içi ярық векеніш, шей хасталар үшін. Екімлерде яны кабинетлеріні бегенелер. Эллерні темізлемек үшін екі раковина бар. Мында зиманевик контактсыз кранлар ерлештірілді. Яни сувны тірсекнен açmaq ве қапатмақ мүмкін. Хирургик амелиятханелерде олғаны кыбы. Мына санитайзер, бақыныз. Сонда стериль манипуляцион маса. Аля мальземелерден, оны сүртмек пек қолай. Вакцина сақламақ үшін екі буздолап камерасы. Бұ да онайтлы. Электрика әле меселе олмасын деп, яны ФАП нұқтасында мұқтари шекелде çalışқан энергия темин етеже системасы бар. Бойле етіп ФАПны ботунлей энергиянен темин ете біле. Дизель автоматик режимде чалыша, яни керек олған вақыт о өзі көче біле. Юкны объектке йоллай. Бойлелікнен объектнің даими, стабиль энергия сағланылуы темін етіле. Бұл комплексте әмде янгын автоматик шекілде сөндірілу системы, автоматик хабердар етюф ве қаравулар сигнализациясы системалары ерлештірілген. Яни бұл объектнің энергетик юрегідір, мындан шей чалыша. Фельдшер банай нұқтасы сағлық сағлап муэсеселерінің модернизациясына бағлы программа черчевесінде құрылды. Бұл мақсадларға 15,5 миллион рублей айырылған еді. Шымдықы даққада да 19 ФАП құрула, веда 7 ФАП тамир етіле. Шейні елінің сонына же япып бітірмеге тырышамыз. Епісі тыш қызметчілер вазифені анлайлар, ве оны бежермеге тырышалар. Шымды сағлық сақлап саасының инкишафы, шымдықы вақияларны, пандемияны назарға алып, бұл әалі сағлығының темеледір. Яны модуль ФАП койде тебе ярдым елде етілуіні енгілже япар ве район поликлиникасыны біраз бошатмаға ярдым етер. София Джумерова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін. Ахмездет районы. Ярамадыны кенеде қар yorғаны сарып алды. Соқақлар қарлы, адамларының айқлары таян. Бізнен жанлы бағда Қырым гидрометеорологик мерkezінден Алиме Мустафаева. Алиме синоптиклерінің тахминлерін насыл, қар не вақыт ережек? Қайырлы ақшамлар, студия Қырымға кене қыш масалы келді. Яқын күллері Ярмаданын насыл ава беклеген ақта Қырымның баш синоптики Вероника Шенгелай тариф етежек. Расскажите, пожалуйста, какой прогноз ожидается в ближайшие дни? Ожидается ли потепление? Через европейскую территорию России периодически перемещаются североатлантические циклоны. Фронтальные разделы этих барических образований достигают территории Республики Крым, вызывая периодические осадки в виде дождя, мокрого снега, изменения температуры воздуха, ее понижение либо повышение. Так вы все знаете, что 18 января территорию Республики Крым, все мы сегодня наблюдали, прошел холодный атмосферный фронт, который вызвал выпадение осадков в виде снега, мокрого снега. На дорогах образовалась гололедица, и температура воздуха к вечеру уже понизится до -4, -6 градусов. 19 января будет продолжать поступать холодная воздушная масса. Так, температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов. Днем воздух не будет прогреваться
выше -1, -6 градусов. 20 января уже преимущественно без осадков, но ночь еще будет морозная, а ночью температура воздуха будет от -6 до -11 градусов, но днем уже резко потеплеет, 0 плюс 5 градусов. 21, 22, 23 января неустойчивый характер погоды сохранится. Временами снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от -3 до -8 градусов. Днем будет колебаться от слабо положительной до слабо отрицательной, от -2 до +3 градусов. Спасибо за комментарий. Шымдыкы саатка бойы малюмат студия. Алиме сағыл біз есе девам етеміз. Ялтада учбенге яқын чоқ квартиралы эв хазайлікке ве янғынға қаршы қапсызлыққа тешкереле. Әйленің іштемай жеттен қорчаланмаған табақаларының бедава түтін дәтчіклері ерлештіреле. Шерінің мерkezінде янғындан зарар көргенлерге есе тазминат төленежек. Hatırlatam, январьдың 10 күні Ялтада чоқ қатлы эв янып башлады, 26 квартира зарар көрді. Şimdi 12 сакинні вақтынча шер пансионатына көчірділер, қалғанларының туғанлар ве яқынлар өз евлеріне алдылар. Мына bu yerде komşunun divarı yıkıldı, bu yerде buzdolap, televizor turaydı, her şey yanıp yok oldu. Divar, tavan, her şey kıyıştı. Dam yıkıldı. Her yerde mebel parçaları yata. Kvartiranın bekesi Svetlana Sapitskaya koz yaşlarını saklap olamay. O yakın 40 yıldan beri Krim trolleybus müessesinde çalışkanı için ona Yalta merkezinde kvartira berilgen edi. Ama bütün evi barkı sayıvlı dakikalarda yanıp bitti. Bütün urbalarım yandı, savutlarım sındı, episi dolaplar suğa toldu. Er yer teşik, pek yaramay kokum bu deşettir. 3 tükkan da zarar gördü. Evni kısmen kommunikatsiyalardan kestiler. 2 katlı bina yanında MVD ve Rosgvardiya xadimleri nevbetçilik eteler. Yaltadaki Çexov pansionatı yangından zarar görgenlerini vaqtınca kabul etti. Mında 12 kişini koçirdiler. Her biri için ayrı nomer, kondisyoner, televizor, buzdolap ve duş var. Мына көресіз, мамана іштемей ярдым көстеріле, мына бұл ерде менім шейлерім, аяқапларым. Бірінші невбетте керек olgan şeyler urba ve аш сув. Волонтерлар ve pervasız olmagan adamlar yardım kolunu uzatalar. Elbette biz tezce belli yerimizni tapmağa ister edik. Vaqtınca meskenimiz var, ama bu mesele ne kadar tez çözülse, hem biz için hem de herkes için o kadar yaxşı olur. Yaltada 3000'ge yakın çok kvartiralı ev kazaylıkka ve yangınga karşı hafsızlıkka teşkerilecek. Ehalinin içtimai cihetten korçalanmagan tabakalarına bedava tutun datçikleri yerleştirilecek. Şehrin merkezinde yangından zarar görgenlerge ise tazminatlar tölenecek. Böyle vaziyetke uğragan er bir kişiге qoşma olarak şehirning büdzetinden 10.000 ruble tölenecek. Mulkiyetning bir kısmı joyulması için 50.000 ve mulkiyetini tolu şekilde joyganlarga 150.000 ruble. Bu qoşma төлevler bu dehşetli vaziyette zarar görgenlerge devletten kalgan tazminatlar da tölenecek. İstegen her bir kişi de yardım etmesi mümkün. Malumat almak için telefon numaraları Yalta Memuriyeti'nin saytında berili. Elmas Ablakimova, Maksim Golubov, Millet için Yalta. Meraqlı, mesuliyetli, meftun etici, mürekep ve stres alına oğratıcı televizyoncu olmak için kabiliyetten gayrı bu işini sevmek gerek. Bizim kollektivimizden her bir azası öz işine sadık olganlar. Bugün kamera karşısında ziyanatdaşım teleoperator. Millet ve onun komandası rubrikamızda bizim zenadaşlarımız kadr arkalı nasıl yaşaganlar hakkında tarif etemiz. Olarның işi ve merakları hakkında bugün operator Alim Sidaliyev çeşit so'lerime cevap beri. Все произошло из-за того, что я был знаком. Milletke meni koordinatorimiz Lila Hanım alıp geldi. Laf arasında o aytdı ki telekanalga operator gerek eken. Boş yer bar dedi. Men özümü sınab bakmağa karar aldım. Çünkü bu men için yanı bir şey edi. Evvelleri men butunley başka sahada çalışaydım. Özümü yanı işte sınab baktım ve bunu beğendim. Bugün millet men için hem iş, hem ikinci ev, hem de dostlarım. Çünkü mında olganları gibi o kadar yaxşı muhit hiçbir yerde yok. Bizim grafikimiz pek toygun. Biz çeşit yerlerde, çeşit şehirlerde bulunamız ve yarın senin ne beklegenini hiçbir vakit bilmeysin. Çünkü sen tizgece çamırga bata bilesin, ama bundan son çekimler dülber bir bankette geçe. Yük pek bu yük boş dakika sirek rast gele. Kümerde sabah 7'de yolga çıkamız ve gece geç olganda kaytamız. Ya da gece çıkıp sabah tangda yetip gelemiz.
Коллективымыз пек муабет операторлар одасында шенлік хукум сүре, вақыт бір-бірімізге ярдым етеміз. Алло, сен базадасынмы, менің комплектімі топлап чықара білесінмі, мен кечке қалам. Кенеде, яқшы шымды. Сағыл ярдым еттің. Ойлы аллар ола ки саңа іштен ертеже кетмек керек ола, сен рижа ете білесін баллар, вақыт сені еріңе тұрарлар, яда оларға ертеже бошамаға керек ола. Чекімлерден evvel yolda біз іш планны музакер етмеге тыршамыз, чүнки біз кереклі ерге етіп келгенде біздің бош вақытымыз олмай, шуның үшін бұны evvelден білмек керекміз. Субетлешеміз не чықармақ керек, кадрлар насыл олмалы, насыл синхронлар керек олур, біз дайма çalışмаға тыршамыз. Каналда мен sevген muharririyet яда мұхбир yok, кезінен çalışмаға севем, адларны айтмайым, сонда бір кімсенің жаны ағыртмасын. Бұл ішнің яқшы тарафы шунда ки сен іч бір вақыт бір ерде отырмайсын, ең дүлбер ерлерде сияхат етесін, мерақлы инсанларнен таныш оласын, тарафламайын кешаф етесін. Менфи тарафлардан сен дайма юқуға тоймайсын, ратлық күллері де çalışасын ве іш графигін нормадан артқач ола біле. Бұл Милет ве оның командасы рубрикамыз еді, бізнен Алим Сейдалиев бұлынды. Келечек афта салы күні көрішкенже. Бүгінге бұл эпісі хаберлер Милет телеканалынан айырылмаңыз. Қайырлы ақшамлар.